namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga qoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyele esimpandeni ngithi Ungowani umsindo sosuke enkundleni zokuxhumana. Lapha enkundleni yezokuxhumana kwa-Facebook kuney'thombe ey'trendayo ey'suka-ke enkonzweni noma-ke ebandleni lakwaShembe obekade-ke kwenzeke kuyona-ke le nyanga kaJanuwari. Inyanga kaJanuwari ebandleni-ke lakwaShembe inyanga-ke lapho-ke amadoda lapho-ke noma-ke nabesifazane besuke bezofaka-ke izicelo zokuthi-ke banalabo-ke ababathandayo bephumela-ke obala ngokuthi-ke basemathwandeni-ke nabo. Phela kulezi icelo bakithi-ke isikhathi esiningi enginokuvela-ke abesifazane-ke abasebancane bebecelwa ngamadoda atheke ukukhula kunabo. Nakuba kumuntu enelungelo-ke lokuthi aphikisane-ke nesicelo saloko wesilisa. Kodwa-ke futhi ofanele uqapheleka noma ufuna kwazeke ukuthi lokhu akuvele kwenze ngalo lelo langa ukuthi umuntu avele amkhethe bese-ke yavuma lo wesifazane. Basuke beqalele emakhosombeni emakhonini beqaleke nomama kabahola-ke izintombi. Phela kuwusiko lokwaZulu ukuthi uma ngabe-ke insizwa ibona-ke intombi iyithanda bese ihambe kuye eqhikizeni-ke lawo noma iye kumama-ke oyiphethe bese-ke ibeka kudaba lwayo lapho kusuke kuholela ekuthenini-ke umama-ke udaba lo lalibuke ngelinye-ke iso bese-ke sondeza-ke intombi leyo esuke ikhethwe-ke yinsizwa eyibuyisayo ngaphambili eyitshela futhi-ke lonke udaba. Okuxaka kakhulu ukuthi kulezi ithombe ey'trendayo kunabesilisa bakwaZulu abalwazi kahle usiko lokwaZulu kodwa futhi kabagxekayo. Laba-ke besilisa kuba sengazi ukuthi abanalwazi lokuthi kahle kahle umlando wakwaZulu uthini ngokuthatha-ke intombi esuke iphelele noma kuthini-ke ngokuthatha-ke umuntu wesifazane. Lapha ebandleni lakwaShembe awuyisukeli futhi umuntu awumphoqi. Uyacelwa kodwa-ke futhi eceleni-ke kwakho nisuke seningenakhuluma esayidini. Phela futhi asikuveza ukuthi-ke laba besifazane nani ngababuka bebancane kungoba kungenxa yokuthi-ke laba besifazane abakazi-ke baze bayithole bephakamisa-ke ibhiya emathaveni kwaMax noma-ke lapha-ke kwaNgqovu eMbalenhle. Phela laba bantu-ke baziphethe kahle bayazi futhi-ke kuyini ukuba-ke umuntu wesifazane bayazi ukuthi kuyini ukuzihlonipha. Nina ningababona bengazuthi-ke bancane kanti ngenxa yokuthi-ke igazi labo liseselihle futhi-ke li-fresh ingoba-ke baziphethe kahle. Inhloso yabo ukuthi-ke bekwazi ukuphila impilo-ke eyaphambili. Omunye kwalaba besifazane ungumfundi-ke waseMangosuthu University of Technology oneminyaka-ke ethi-ke ayibeke ngu-23. Kanti wenza kunyaka wesibili kuyona-ke le nyuvesi-ke ewundabamlonyeni futhi-ke yaziwayo-ke eNingizimu Afrika. Kanti kulaba besifazane kukhona-ke namadoda-ke athandana-ke nabo futhi-ke amahle amadoda futhi anezimali kodwa angafikanga ngokugabisa-ke izimali afike ngokugabisa-ke uthando. Laba-ke besifazane ningababuka nibagxeke noma-ke nisola inkolo yakwaShembe nithi-ke mhlawumbe yiyo-ke fake lo mkhokha omubi-ke emadodeni ukuthi kuthathe-ke abantu besifazane. Kodwa iqiniso elimileyo nelihle ngelokuthi laba besifazane basuke bebuziwe ukuthi ngabe-ke bayakuvumela yini lokho. Bese-ke bevuma ngekhanda noma-ke bevuma-ke ngeswi bethi yebo siyavuma. Phela la kuyavunyelwana akuphoqiwe. Uthando futhi alunamngcele futhi kanamnyaka. Uma wesifazane-ke efundisiwe ukuthi-ke impilo yomuntu wesifazane kuwukuthi-ke ihambe iyovusa umusi wendoda. Yingakho-ke bevuma ukuyovusa-ke imisi yalamadoda. Thulani nina mabhodlele. Nina ningababona bebancane phela laba besifazane abakayibhubhuhli bakithi bayiphethe kahle futhi-ke bona abasho ukuthi-ke indoda must. Angithi bona bayazazi ukuthi bafunani. Nina enigxeka kakhulu yilaba besifazane abazazi kahle kamhlophe ukuthi-ke sebeyibhubhuhlile futhi aba-desperate for uthando. Kodwa laba beza ngenkolo enkonzweni-ke kwaShembe futhi-ke behlosile ukuthi njengoba-ke bese lapha bayolandela-ke izimiso neminqubo yakwaShembe. Kunakho konke esingahle sikuveze noma esithanda ukukuveza ukuthi laba besifazane abaphoqi ukuthi-ke beshade lamadoda babonakala-ke betrenda nabo. Yibo abazivumele ngo-elate ukuthi yebo bayavuma ukuthi bayawathatha lawa madoda beyovusa imisi. Namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga qoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyele esimpandeni ngithi